башын сулғап алау мөхәббәт. Мөхәббәттің юлы қайдан башланып, қайда бітті? Кімдер аңлатып бирәләр, оны кім аңлап бітті? Нисек кеше ғүмеренең һәр дәүрендә, һәр мизгелендә аңларны томаландырып, иләһләндереп, бәгырьдәрде телеп, үкендереп, йөрәккә оя құрау мөхәббәт. Минуттар сәгатьләргә иярә, сәгатьләр көндәргә тоташа, көндәр айдарға иярә, айга йотлан инде йылдар тауа. Алыс юлда бу мөхәббәт, тәвәккәлләп оса күрмә, улкылы давыл мөхәббәт. Хур булырһың, оса күрмә, кырыгайта юл мөхәббәт, тышармын тип уйлай күрмә. Тик бер тапкыр татыр бәхет, хур булырһың, һуңлай күрмә. Һин кояшым, мин инанган күздәр, һинең күздәрең, һинең иң кыйммәтле бүләгең, безнең һөйү хисләребез. Мөхәббәт ул шишмә һыударлай, янган йөрәктәрне һугара. Илһам алып уның ялкынынан, сая ирдәр юл яра. Мөхәббәт яшәрдә, мөхәббәт тирәндә, мөхәббәт яшәрдә. Эй, мөхәббәт,
şaddır, hem hedi kaynar tebrikleydir. Kavmahırlar verdik icadımızda yoratırsı, hürmet dikösü, yer bol hem sengat dünyahın hüyüsü, hüykümlü tamaşaslarıdır. Buna halını kütüp olgan akarlı buranlı kıştın da hunğı ayına ayak baktık. Her yıl ta fevral ayında biz hedim aldığımızda zor konser bilen sığış yahayır. Hem bu yılda o şu matur yolanan sitte kalmadık. Bizim ısrarşılığımızın tatlı minutlarının kaderini bilip, monlu, sihri, mühabbet buranlarına sırnalaydıklar. Республика Yer laureatı Irina Khalikova hem Azat Karasulin.
Тавышымды тыңлаған, ул мәңгидән уйыккандай, моңзарыңды урлаган, йөрәктән сыккан йыргына, йөрәккә иңә шулай, күңелемде күмеп аңлар, ярымды көйләеп урай, йөрәктән сыккан йыргына, йөрәккә иңә шулай, күңелемде күмеп аңлар, ярымды көйләеп урай. Иде эзләп, тагы килдем шул тауга. Мин йырлаган көйне көйләп, турай булган моңзарга, йөрәктән сыккан йыргына, йөрәккә иңә шулай, күңелемде күмеп моңлар, йырымды көйләеп урай, йөрәктән сыккан йыргына, йөрәккә иңә шулай, күңелемде
артистлары Алиби Гугасян һәм Юнир Нугманов. Курайда халыкара Рәсәй Республика Курайсылар конкурсы лауреаты Идәрис Хужан. Бейеуден сәхнәгә Башкортстанның атказанган артисты Юнир Нугманов куйды. Dur рәхмәт, шунда ел алкышларыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, артистларыбызның югары баһага лаек булуында әлбиттә һезнең өлешегез бик зур. Тап һез уларны күктәргә күтәрәһегез, уларга канат куягыз һәм иҗади яктан үстерәһегез. Димәк, һез артистларыбызның иҗадын үзлексез күзәтеп барасыз. Хәзер, хөрмәтле дуслар, әйдәгез бергәләп филармониябызның иҗади төркемнәре, артистлары турында мәгълүматларыбыз белән бүлешеп үтәйек. Onun üçün mingə 4 тамашасы кәрәк буласак. Теләүчеләр бармы сәхнәгә сыгырга? Юкмы, улай булгас, мин сәхнәгә зур теләк менән 12-нче рәттән 5-нче урында утырган тамашасына сакырам. Һезнең алкышлар белән. 12-нче рәт, 5-нче урын. Рәхмәт итегез сәхнә түренә. Шулай ук 9-нчы рәттә ултырган 7-нче урында ултырган тамашасына сакырабыз. Бар булдайлар. Рәхим итәбез сәхнә түренә алкышларны ялемәйбез дуслар. Шулай ук 7-нче рәттә ултырган 14-нче урында кем ултыра? 7-нче рәт, 14-нче урын. Бакты уялмайбыз. Сәхнәгә менәбез. Уялмайбыз дуслар, мендек. 9-нчы рәт, 9-нчы урын. 13-нче рәт, 13-нче урын. Беркем дә утырмый мени. 11-нче рәт, 17-нче урын. Кем утыра анда? Әйдәгез рәхим итегез. Уялмайбыз дуслар, әүде бер катнашабыз. Бана бит 2 тамашасы сыкты. Рәхим итегез, әйдәгез. Һәм тагы да бер тамашасы. Егетләр, әйдәгез әүде бер. Кемгә сәхнәгә сыккыгыз килә? Бүләкләр тапшырабыз. Бүләкләр алып килмәйме? Афарин, 4 тамашасы танылды. Алкышларны бүләк итәбез. Рәхим итегез, бу якка утыра. Рәхим итегез. Тамашачыларыбызга дәррәү алкышлар бүләк итәбез дуслар. Алкышларны ялемәйек. Инде хоролларны бирер алдыннан кыскасы гына үдегез менән таныштырып үтегез. Мен Роза Нефтекамна. Афарин, Роза исемле хылыбызга. Мен Равиля Файзуловна из Нефтекамска. Равиля Файзуловна, рәхмәт. Нурида Нефтекамскидан. Нурида хылыга алкышлар. Һәм Рөстәм угайга алкышлар бүләк итәбез. Дәррәү дуслар. Мин хәзер һезгә һораулар тапшырасакмын. Һез шул һорауларга дөрес җавап бирергә тиеш буласаксыз. Аңлашылдымы? Беренче һорау. Кемдән башларга икән? Роза, әйдә һиннән башлаек. Беренче һорау. Башкортстанның халык артисты безнең филармониялда бармы? Булһа, кем ул? Нәйм. Атказанган артистларың бар. Халык артистлары? Кем беләм сине? Безнең иң яраткан курайчыбыз Айбулат залда утырырга тиеш. Асия белән бергә утырырга тиеш. Ысынлапта безнең билдәле мәшһүр булган курайчыбыз Башкортстанның халык артисты Айбулат Рәхмәтуллин, алкышлар. Рәхмәт, Роза. Һезгә һорау шундай. Башкортстанның атказанган артистларын, исем шәрифләрен әйтеп үтәгез инде. Безнең филармониялда эшләгән. Безнең филармониядә к сожалению, у нас 5
заслуженных артистов. Хотелось бы, чтобы все они были заслуженными, потому что выступает прекрасно в республике, за пределами республики. Это Юнир. Это сейчас Юнир. Нугман, фамилияларым не обязательно. Алтыншин, мой сынок. Раян Алтыншин, мой дорогой сынок. Дальше Ривкат. Аревик. Больше было наших заслуженных артистов и народных артистов. Служили это. Зур рәхмәт, ысынлап та дөрес яуап бирдегез, рәхмәт. Шулай ук һорауларыбызда дәвам итәбез. Филармониябызда нисә иҗади төркем бар? Һанап бирһәгез бик яхшы булыр иде. Төркемләр башкорт төркеме, кардәшләр, татар төркеме, Кайтаваз, Дәңгәвер бейеү ансамбле ине. Дәңгәвер бейеү ансамбле. Мари бригада белән төркеме. Исем. Цирк бар икән белән. Детский бар. Alkışlar Nuri'deki ve de altı türkümde buna işlerden alkışlar. Rüstem Ağa'ya şunday hırau. Hep bugün Filarmoniya'nın konsertinde birinci tapkır mı? Elle bir nisiye tapkır konsertlarga yürügene var mı? Ben var ya, bu iki mertebe Kileyini konsertlarda yürüyünü değil mi? Olay bulgar sizge şunday hırau vergim kile. Qaysı artisti hep bik нык yaratağız, hem ol nindey sığışı bilen hep de esir etti. Barısında. Bir bakılar yavuktu. Alkışlar, barını da yaratan dinler. Hemen bir de biz hizge özümüzün büleklerimizi topşırıp gidemiz. Hizin yolu alkışlar aslında dostlar. Isınlak da bizim filarmonimiz bilen ne kızıklılar. Buna biz hizge şimdi belekliğine bülek topşırabız. Emne ol belekeyi bu hala yabaygına tügül artistlerden en eski dilekleri yolga. Bizim dilekler durmuşka aşağı kızlar. Arkadaşlarımız bize dur rahmet. Kurumlarına teşekkür ederim. Rahmet, dur idim, alkışlarını tutar. Evet, topla küsürek. Her vakit şulayla bütün bulunur. Hürmetli tomoshabinlar, bizning konsertimiz davom etadi. Endi sahnada turida Quraysılar ansambli darrov alkışlar bilan qarshi oladi.
илаһи көз рухият хайлап бәйлей. Шуңадыр да башкорт халык йырлары борын-борындан ата-бабаларыбыздан күсә килгәндер. Табуларда халкыбызның көсе, батырларыбызның язмышы сагылдырылган. Башкорт халык йырларының бере Хүрәм көен тыңлап үтегек. Ә сәхнә түрендә бөтен Рәсәй һәм халыкара йыр бәйгеләре лауреаты Сүрия Гыйманова.
етті Париждарға барып кіргенде ұмытыма тек Клязма ярдарында Бонапарттан еңелмеген ағыланған қоғын түрәнде. Рита Қарасулина һәм Башқұртстандан ауып қаланған Наргиза Юнир Нұғыманов.
çeşme yanına evgi başı saklar ayırdı bir yandan yaşlık yere gri yanımda evgi başı saklar ayırdı bir yandan yaşlık yere gri yanımda Yaşlığıma eller düşemez. Oyla yaşlık yere min bileğin barı Bakır şişme etsi bağırı İyi gevgine alıp Kulunu kulda alıp Tadıllar inek turgay yarılarım İyi gevgine alıp Kulunu kulda alıp Tadıllar inek turgay yarılarım Etsiz şişme böğrüm Koyda yaşlık yerim Bakır şişme etsiz böğrüm Etsiz şişme böğrüm Koyda yaşlık yerim Bakır şişme etsiz böğrüm Bakın şişme etsin Bakın şişme etsin Xo'jalara Yevroviziya laureati Ilgiz Mirahmatov. Halkın şişmeler sıkıntı ama Nur gibi quyosh kulib olmamasdan oqshar yog'inlar Uydan yinib kelar Vatanim bag'rimda Yollar bo'yi dilimlar To'yma taqdimimga kuyma Kunlarim kulib ko'rar
Республика Евровидение лауреаты Азат Карасулин.
Aydın nurlar titrek Yine üzün yaşayımar Yine üzün tüyen yerim Yirken bile yaratmanı Eylеңіз біргелеп, қадірлі достар, көңіл асып, ерлашып алайық. Мандалина алыр идің қолдарыма, ярып сиектір идің қылдарына, қылдарына сиектір идің қолдарым юк, ерлар идің ағышым бар мұңдарым юк. Мандалина, яшілікті сақыр, Üzülgen yollarda uğrap belki faydır İde көңіл mümkün түгел Алашуы біздің яшіліктің Мандалина, яшілікті сақыр Üzülgen yollarda uğrap belki faydır İde көңіл mümkün түгел Алашуы біздің яшіліктің Я настрою мандолину на сердечный лад, На рассвет, на летний полдень, на закат. Пусть поет гитара, плачет на склоне дня, Ничего они не значат для меня. Мандолина, сердце нежный жар, Тонет песни соловьиной, тонет печаль. Рядом с ней сердцу нежней, С мандолиной ласковой моей. Мандолина, сердцу нежный жар, Тонет в песне соловьиной, горечь, печаль. Рядом с ней сердцу нежней, С мандолиной ласковой моей. Мандолина алыр идің қолдарыма, Ярып сиектір идің қылдарына, Қылдарына сиектір идің қолдарым юк, Ерлар идің ағышым бар мұңдарым юк. Мандолина, яшілікті сақыр, Үзілген yollarda uğrап бәлки қайтыр. Иде көңіл мүмкін түгел, Алашуы біздің яшіліктің. Мандолина, сердце нежный жар, Тонет в песне соловьиной, горечь, печаль. Рядом с ней сердцу нежней, С мандолиной ласковой моей, С мандолиной ласковой моей. Холодная республика Белгород, Илгиз Миңнәхмәтов. Илгиз Миңнәхмәтов. Эх, мөхәббәт,
гомер башы, гомер алагы. Мөхәббәтһеҙ дөнья ҡотһоҙ булыр ине. Һыуҙар йырһыҙ, ҡоштар моңһоҙ, күктәр йондоҙҙарһыҙ, ҡурайҙар өнһөҙ, ә кешеләр етем булыр ине. Бына, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең дә бөгөнгө байрамыбыҙ мөхәббәт менән бәйле. Һәм мин һеҙҙең менән мөхәббәт тураһында әңгәмә ҡорop үткем килә. Нимә ул мөхәббәт? Һеҙҙеңсә мөхәббәт нимә ул? Уңайһыҙланмағыҙ, оялмағыҙ да. Мөхәббәт инде ул ти. Ә һеҙ? Эх, мөхәббәт әймә. Ә бына әйтәләр бит инде, бер күреүҙән ғашиҡ булдым тиҙәр. Һеҙ шуға ышанаһығыҙмы? Ышанаһығыҙ. Беренсе мөхәббәтегеҙҙе хәтерләйһегеҙме? Эйе. Хәтерләйем тиҙәр. Ә һеҙҙеңсә мөхәббәт нимә аңлата? Мөхәббәт яндыра. Ул бик шатландыра. Күңелләрне шатландыра. Әйе, ысынлап та, дуҫтар, мөхәббәт ул шатландыра, сафландыра һәм гүзәллеккә этәрә. Ә бына мөхәббәт тураһында бик күп шиғырҙар ижад ителгән бит инде. Бәлки берәү бер куплет шиғыр һөйләп ишеттерер. Теләүселәр бармы? Әйҙәгеҙ, әргәгеҙ килеп. Мөхәббәтем мин юғалттым, сен ҡайҙарға киттең, юғалдым. Афарин, дәррәү алҡыштар. Шулай уҡ, хөрмәтле тамашасылар, мөхәббәт тураһында бик күп йырҙар ижад ителгән. Бәлкем беҙҙең арала йырсылар да ултыралыр. Бер куплет йыр йырлап ишеттерһәгеҙ ине. Мөхәббәт тураһында. Кемдәр? Асия апай, теләгеҙ юҡмы? Ҡайһыҡа? Киләм. Алҡыштар аттында. Матур, ойылы кешеләр, хәтердә нурмалы суюлы, онтолмай беренәсә, саф мәхәббәт, онтолмай ягыйдән суюлы. Һәм барығыҙға ла билдәле булған популяр артисттарыбыҙ, Башҡортостандың атҡаҙанған артисттары Фидан Ғапаров һәм Нурия Ирсаеваның да йырҙарын беләһегеҙҙер. Заһир һәм Ғалиә йырын дуҫтар, әйҙәгеҙ бергәләп йырлап үтәйек. Ә хәҙер барыбыҙ да экрандарға ҡараныҡ. Экрандарға күҙ һалайыҡ. Бына йырҙың һүҙҙәре килеп сыҡты. Заһир һәм Ғалиә тип атала был йырҙың исеме. Беләһегеҙҙер, әйеме? Әйе. Бер нисә минутҡа булһа ла йәшлеккә әйләнеп ҡайтайыҡ, дуҫтар. Йырсылар, миңә ярҙам кәрәк була. Рәхим итегеҙ. Так, әҙерләндек. Айнур, ҡуйһаң да була музыканы. Başla,
концертты оештыруга ярдәм итүсе безнең спонсорларыбызга зур рәхмәтебезне әйтеп үтәбез. Мы также хотим поблагодарить наших постоянных зрителей, наших спонсоров. Это многопрофильный колледж. Аплодисменты! Нефтекамстройзаказчик, геофизика, ПТП, Нефтекамский колледж, педагогический колледж, а также отдельные слова благодарности отделу образования. Рахмет! Безнең концертларга ашкынып, талпынып килеп йөргәнегез өчен. Инде дуслар, безнең концертыбыз дәвам итә. Сәхнәбез түрендә халыкара һәм республика йыр бәйгеләре лауреаты Иршат Карасурин дәррәү алкышлар белән каршы алабыз. Tira, 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 tira,
Ирина Харькова. Ирина, бүгін шындай бәкетті. Сізге ұшы залда менің алта әсейін тұра. Розалия Расуловна, buna benim eseğim. Atayım zorda otura. Hiç şunday bәкеттемін. Bir güzelliğim bulgan, мәңгі yaşatырым оларды. Бұны мен шул текілер оғандым, ата әсейімді көргім келе. Iyi kızlar, ata eseyde güzel şapta kadirlerim bilip kalır. Üstüreler bulamadım deyip bildirmeyse gider yollarda. Ata eseydirdi ödevde şulay yaşayalım inegin durlar. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge. Ata eseydi bende şu nasip olan her günüge. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge. Ata eseydi bende şu nasip olan her günüge. Kıvar günlerle, tıvan günlerle, kıvanızlarına giderim. Balalarım diye, ulum kılım diye, etüler şadlık derim. Rahmetimin Xudayıma, rahmetimin her günüge. Ata yesey, dibinde şu nasip olur her gemiye. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge. Ata yesey, dibinde şu nasip olur her gemiye. Ата әсейім. Күпме нан, күпме йылылық қалынғанымын бірге. Мен оларды әр уақыт қадірлеймін, һәм яратамын. Ömürler öter, ayrılıklar yeter. Üzgünüm kalan bağırda. Ata yeseyleri yine saflarında yaşayan ilerlerde. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge. Ata yesey, dibinde şu nasip olur her gemiye. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge. Ata yesey, dibinde şu
Nasip olun her erge Ata gelsen eyvah Erebidu her erge Nasip olun her erge Ошо güzel, якты дөньяга, дөрес юлга, язмыштарга батыргандары өчен мең рәхмәтлебез. Язмыш, сәхнә һәм сәнгать белән бәйле. Без барыбыз да бәхетле. Сәхнә ул безнең язмышыбыз. İlham alır, min yaşırga yaratam. Yanayında, beynimde, yakını kormuşum. Şunu yaşam, mümkün değil, seni sevmeye yarışım. Saf şişmeler yanlarımda Eline gülek gidemek Yüreğimde boğan seni Yarım aşası senin Yanayımda beynimde yakını kormuşum Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Yanayımda beynimde yakını durmuşum Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Sehne diler mine Ağası küresegim Halkımın darına bindiğim Yaptık ilesegim Yanayımda beynimde yakını durmuşum Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Yanayımda beynimde yakını durmuşum Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Yanayımda beynimde yakını durmuşum Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Şunları yaşam mümkün değil Seni sevmeye yanmışım Hürmetli namazlar, muhabbet Kur'anları tibalangan konsertimiz adağına yaklaştı. Rüxsat edilen dağla bir kapkır artistlarımız bilen tanıştırıp bitirgen. Dağlıklı Tunigavir bir ansambli iki tesihe Başkırtısı'nda kalkılan artistka Kulinara Safarova. Bizim icatbaş ruhlarının balalar müzikal Viktoriyadan yarısıları Irşad Karasurian, İlgiz Mehmet
балалар музыкаль викторияның жетекшісі, нәфис бұйдатпағы Рита Қарасурина. Қандәштер эстрада түркіменің артисттары, еш талантлы құрайсыларыбыз Айболат Юсупов, Иделис Қожан, Қоңылы тауышлы ерсыларыбыз Сүрия Жемалова, Ирина Халикова, Азат Қарасурин. Концертті музыкан яқтан биләлі тауыш операторы Айнур Баймұсқаров. Біздің алыштырғыдың видеоинженерлері Евгений Потапов. Евгений, тебе большое спасибо за поддержку. Наш светооператор Илья Шингариев. Машинисты сцены Марина Веселовская, Светлана Тимофеева. Костюмер Елена Ларина. Шулай ук вокаллық қатысығы Башқұртстанның атқаданған мәдениет қызметкері Лилия Юсупова. Художество етексімен Башқұртстанның халық артисі Айболат Рахматуллин. Бүгінгі концертті сәхнеге қойылса алыштырғығы режиссеріміз Ләлә Келсенбаева. Концертымызды алып барды. Филармониябыздың нәфис күдістағы Розалия Иделбаева. Құрметті тамашашылар, ұлы, зор рәхметімізді білдіреміз бүгінгі концертқа келгендігіңіз үшін. Елдеріміз емен, рухтары